Poštovani pratioci YouTube kanala Centra za društvenu stabilnost, dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije Stabilokratija. Moje ime je Predrag Rajić. Moj današnji gost je profesor dr. Goran Vasin. Kada je Goran tu, znate da je reč o novoj epizodi iz serijala Upoznajmo Germane. Gorane, dobrodošao. Bolje te našao i drago mi da nastavljamo razgovor sa novom interesantnom temom iz istorije Germana. Prošli put smo pričali o hladnom ratu, mislim da sad slede još važne i zanimljive teme danas. Svakako, dakle, približavamo se nekom vremenu koje je, da kažem, poznatije svima nama, pa samim tim verovatno i publici koja ovo prati interesantnije, ali pre nego što pređemo na to, da se malo pozabavimo Austrijom. Šta se s Austrijom dešavalo od 1945. godine do ovog doba, dakle do negde sredine 80-ih, ako možemo to probati, makar u uvodu emisije da prođemo? Pa i Austrija je baš kao i Nemačka prošla kroz jedan period uprave saveznika, znači također bila podeljena na delimično okupacione zone. I 1955. godine je izvanično u Belvedereu ponovo dobila status samostalne države, na isti način kao što je to bio slučaj sa zapadnom Nemačkom, naravno uslovljena da više neće učestvovati u međunarodnim vojnim savezima, alijansama i faktički se držati neutralnosti, i to će biti jedna isto važna odredba koja će uticati na spoljnu unutrašnju politiku Austrije do današnjih dana. Pa Austrija je 1950. godina, 1960. godina značajno radila na poboljšanju svoga imidža, kada je u pitanju također proces denacifikacije, o čemu smo pričali kada je u pitanju zapadna Nemačka. Veliki broj suđenja je održan s kraja 40. početka 50. godina. Austrija je imala tu jednu veliku prednost da je njeno nasleđe na globalnom nivou, ako možemo upotrebiti taj izraz danas, bilo jako veliko i značajno, da je Habsburška monarhija pod svojim okriljem imala ne samo ratničke i vojne uspehe i političku i vojnu ekspanziju, već da je u pitanju bila i monarhija koja je iznedrila neverovatan broj najistaknutijih umetnika koji su danas i deo velikog globalnog umetničkog, književnog, muzičkog, likovnog i svakog drugog nasleđa. I na taj način je Austrija vrlo brzo uspela da podsjeti sve najodgovornije i sve važne političke faktore u Evropi i na globalnom nivou šta zapravo predstavlja nasleđe Habsburške monarhije, da to nisu samo sukobi i konflikti, da to nisu samo međunacionalni odnosi koji su bili u trvenjima s kraja 19. početka 20. veka, već da je u pitanju zemlja koja iza sebe ima jako veliku i bogatu umetničku, kulturnu tradiciju, da su u pitanju najvažnija i najveća imena, veliki stvaraoci iz istorije umetnosti, iz istorije svih onih disciplina koje simbolišu uspon nauke, univerziteta, medicine, prava, naročito prava, ali da su veliki stručnjaci, ekonomisti iz Austrije uspevali da imaju velike i važne karijere i u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, a naravno ono što mi danas možemo vidjeti jeste da je Habsburško nasleđe kroz riznice Kunsthistorische muzeja, kroz riznice, kroz Schönbrunn, kroz carske riznice su dostupne svima i da se radi zaista o velikom globalnom nasleđu. Ono zašto uglavnom danas simboliše Austriju, na globalnom nivou govorim, to je naravno onaj čuveni novogodišnji koncert, to dela Johana Straussa. Naravno, uvek su za Beč i za Austriju, za Salzburg bili sinonimi i Mozart i Beethoven i mnogi drugi, ali veliki broj umetnika koji su stvarali i radili u Habsburškoj monarhiji od 16. do 20. veka. Zato stalno govorim najveća vodeća imena, ali kad bih počeli sada da ih nabrajamo, taj spisak bi bio jako veliki, trebalo bi posvetiti njemu verovatno jednu čitavu zasebnu epizodu, ali uz pomoć također zapadnih saveznika, historiografija je 1960. godine, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, značajno promenila poglede kada je u pitanju istorije Habsburške monarhije, značajno je promenila sliku i imidž Austrije i Austrija je polako, ali sigurno, utabanim nekim svojim ritmom, svojim nekim koracima, uspevala da se pronađe i snađe na globalnom nivou, kao što to čini danas. Austrija je zemlja zimskih sportova, jedna od kolevki zimskih sportova, i opet se vraćamo koliko je sport i koliko su sportisti bitni za jednu sliku jednog naroda, jedne države. Turneja, novogodišnja 4 skakaonice i novogodišnji koncert doprineli su
jako dobrom, jako lepom imidžu koju Austrija ima danas i na globalnom nivou i u regiji i tako dalje. Upravo to Habsburško nasleđe značajno doprinilo tome, to sam naglasio, a... Da, za sa Austriju niko ne povezuje sa tom nacističkom prošlošću i kada se priča o Hitleru i o Trećem rajhu, govori se o Nemačkoj, a o Austriji koja je, kažu neki istoričari, je bila prva žrtva Trećeg rajha, s druge strane opet ne može se reći da nije baš bila kontributor Trećeg rajha, budući na veliki broj visoko rangiranih oficira, ne samo u Wehrmachtu, nego i u SS-u, koji su dolazili iz Austrije, pa i sam Hitler koji je iz Austrije. Nekako se to ne percipira tako u javnosti. Ne percipira se tako u javnosti zato što historiografija je pokazala i dokazala ta slika ili ideja da je Austrija bila prva žrtva, u stvari, Hitlera. Znamo sve što se dešavalo kao što se pokazalo se vrlo tačno. Veliki broj Austrijanaca je još uvijek živeo sa jednom slikom, to je zanimljivo pitanje, drago mi da si ga postavio, živeo sa jednom slikom Habsburške monarhije, jer ona je postala do 1918. godine, govorimo o 930. godinama, a to je svega 15-20 godina, jedne monarhije koja je bila centralni stup svih dešavanja centralne jugoistočne Evrope, Balkana. Zemlja koja je, znači, bila sinonim za uređene pravne odnose, za ozbiljne domete u arhitekturi, umetnosti, u kulturi i tako dalje. Mnogi Austrijanci su mnogo više bili okrenuti tome nego što je to bio slučaj sa Hitlerovim nacistima, naročito kada se pokazalo kakve mere, ovo govorim po znacima navoda, nacistički režim sprovodi na teritoriji delimično Austrija, mnogo više na teritoriji Nemačke. Austrijanci su tu verovatno ostali mnogo više pasivni i na taj način imali taj, da kažem, tu mogućnost da 950. godina otvoreno počne da se govori o Austriji kao žrtvi fašizma, odnosno nacizma, i da se već 1950. godina počne ponovo slobodnije, otvorenije i jače govoriti o nasleđu Habsburške monarhije. To je bio, recimo, slučaj kod Mađara, to ne treba smetnuti s uma i zanimljiva je činjenica, i evo, sada si me ovim pitanjem malo i asocirao kako u stvari počeo da pada Sovjetski savez, tako što se srušila, odnosno sklonila se granica između Mađarske i Austrije 1989. godine i na taj način je počelo simboličko rastakanje odnosa istoka i zapada Sovjetskog saveza, odnosno kasnije pada Berlinskog zida. Vrlo me je to interesantno, kao što je dezintegracija Habsburške monarhije 14. do 18. godine dovela do trajnih promena u centralnoj i istočnoj Evropi. To mi je onako vrlo interesantna činjenica, a historiografija je dosta doprinela tome, jer Habsburzi su bili vrlo nepopularni posle smrti Franca Jozefa, vladavine cara Karla, dezintegracije monarhije. Oni nisu više bili u fokusu austrijske javnosti, pokazuju se prosto problemi vladavine i tako dalje, ali u 1960-ih dolazi do relativne obnove, ne može se reći kulta, jednog drugačijeg mišljenja samim Habsburzima, i što mi je bilo vrlo interesantno, na koji način su britanska i američka javnost reagovala na to vrlo pozitivno. Stvoren je veliki broj instituta, fakulteta i institucija koji su bile za to da se Austrija na taj način vrati u te neka globalna dešavanja. To je vrlo interesantno. To je naravno ujedno i do onih koji su vodili austrijsku spoljnu i unutrašnju politiku, koji su imali sluha da Austriju pozicioniraju u tom sukobu između istoka i zapada u jednoj vrlo osetljivoj konstelaciji snaga na jedno tako zanimljivo i specifično mesto. Ne zaboravimo da u centru Beča i danas stoji onaj veliki spomenik oslobodiocima Beča, vojnicima Crvene armije, nalazi se preko puta francuske ambasade, na početku faktički onog prvog prstena grada Beča. Tako da, Austrijanci su vrlo veštom politikom uspeli da sebe dobro i kvalitetno pozicioniraju u globalnoj politici, a današnji položaj Austrije, mislim da je svima poznat, neutralnost, ali i duboka povezanost i sa Zapadom, delimično naravno i sa Istokom, i eto važno neko mesto u tom globalnom nasleđu, globalnom poimanju svega toga što je nekad bila Habsburška monarhija, i to je posledica i rezultat jedne oprezne, dalekovide i dosta smišljene politike, osmišljene politike, prava reč, koja se vodila u Austriji 60-70 godina. Njena ekonomija bila u konstantnom usponu. Šiling je svojevremeno bio vrlo ozbiljna valuta i Austrija je kao zemlja možda ne toliko velika po površini,
uspela sebe dobro da pozicionira, znači između Nemačke, Švajcarske, Jugoslavije, Mađarske i na taj način da ponovo se vrati u centar tih zbivanja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Naravno, danas su političke prilike drugačije i rekao sam to otvaranje, simboličko otvaranje granice između Mađarske i Austrije s proleća 89. godine bio je uvod u pad i Berlinskog zida i Sovjetskog saveza. Kad smo kod pada Berlinskog zida, kako je dočekan taj dan u Nemačkoj? Deluje to je važno pitanje. Da u zapadnoj Nemačkoj s jedne strane i u istočnoj, kada pogledamo recimo neke snimke uoči pada Berlinskog zida iz DDR-a, postoji onaj čuveni snimak gde je Gorbačov gost Honeckera u istočnoj Nemačkoj, gde je kongres partije, komunističke partije istočne Nemačke, stanje se, dakle ta slika je iz perioda od nekih 11 meseci pre nestanka DDR-a, gde svi zajedno pevaju Internacionalu. Ništa ne ukazuje na to da će DDR da nestane, a DDR nestaje, dakle, ni celi godinu dana nakon toga u potpunosti, dakle, ga više nema ni formalno, ni suštinski. Kako se tako brzo urušila ta kula od karata na istočnoj? Pa ja mislim da upravo ono što smo pomenuli u prošloj našoj epizodi, politika koju će simbolisati Genscher Kohl, znači negde sredina od taj njihov mandat od 83. godine i druga polovina 80. godina, već jasno pokazuju neke unutrašnje ideje, onaj program od 10 tačaka, da se ekonomskim zbližavanjem pokušaju približiti obe Nemačke, ali dešavanja na globalnom nivou to su jako ubrzala. Kolaps Sovjetskog saveza u Afganistanu, unutrašnja enormna ekonomska kriza, u samom bloku, da kažem, Varšavskog pakta, znamo kako je bilo stanje u Rumuniji, Čehoslovačka je bila 68. Jedan od faktora, Mađarska 56. ali je pokazalo se, evo, digresija da iza Habsburg je 914-18. za Sovjete češko pitanje se pokazalo vrlo teško, odnosno faktički dovelo do raspada oba ta sistema. Znamo za solidarnost i za Poljskoj, Lech Valensa, uloga pri tome Pape Vojtile bila vrlo značajna, znači i na globalnom nivou dolazi... Papa je Poljak. Da, upravo to. To je imalo uticaja u političkim previranjima. A pokazalo se da ta velika vojna sila kojom raspolaže Sovjetski savez nije dovoljna da očuva sve saveznike kao kohezijona sila i da u Afganistanu kada su počeli vrlo ozbiljni problemi, da je to se kao bumerang počelo vraćati i na Kavkazu, da je počinju ozbiljna previranja u Azerbejdžanu i vidimo neke od tih tragova do današnjih dana. To smo pričali prošli put, kada se neki procesi na globalnom nivou započnu, teško ih je iskontrolisati i predvideti i prevideti, oba u isto vreme. Neki od tih dešavanja iz 14. imali svoje završne epizode 91. ili 2004. godine. Tako isto i ovo sa Sovjetskim savezom, kako je krenulo, nije moglo da se predvidi. Činjenica je da u vreme Reaganove vladavine Černobil je tome sve doprinesao. Apsolutno, zataškavanje tog jednog velikog te katastrofe koja se desila. Narod je počeo da gubi veru u sistem. U sistem. Pokazalo se da u Poljskoj Papa je dolazio, ako se ne varam, 4 puta 80. godina u Krakov, u Varšavu i tako dalje. Pokazalo se da su izlivi mešavine i nacionalnog i verskog kod Poljaka i dalje bili jaki, da ta politika Sovjetskog saveza nije dala rezultata, da su ti štrajkovi čuveni koje smo pomenuli, Valensu takođe, doprineli velikoj destabilizaciji. Ne zaboravimo da je Poljska jako velika zemlja sa velikim brojem stanovnika, da u istočnoj Nemačkoj ekonomsko stanje bilo loše, da su u zapadnoj Nemačkoj živjelo neuporedivo bolje, da se to prosto znalo i osjećalo da su u Baltičkim republikama, moramo ih pomenuti obavezno, takođe antisovjetska osjećanja bila izrazita, kao što su i danas antiruska, i da polako... A te države su bile nezavisne pre drugog sveta. Tako je, upravo to. I sada polako, ali sigurno ta kula počinje da se trese onako. Era Brežnjeva pokazala je velike slabosti i unutrašnje i spoljne politike, ekonomski najznačajnije naravno, i da je dolazak Gorbačova u stvari, možda kap koja je prelila čašu Gorbačovi, zaista imao ideju da će otvaranje prema zapadu i da će ozbiljne promene, demokratski izbori i tako dalje, da će
pokazati pravo stanje u Sovjetskom savezu, pokazalo se da je stanje mnogo lošije nego što je to možda neka politička elita, da je tako nazovemo, mogla da očekuje. I to je ujedno i bio uzrok takvog brzog nestanka Sovjetskog saveza. Ja mislim da i očevici tada, koji su učestvovali politički akteri, nisu mogli da veruju da se jedna takva velika imperija, možemo slobodno nazvati, poput Sovjetskog saveza, faktički dezintegrisala za 1,5 dana na jedan takav način da se kao kula od karata jedna po jedna republika ili jedan po jedan region odvajao, a da jednostavno mnogima to nije bilo, da mnogi nisu očekivali, da ne kažem da ta činjenica nije bila poznata koja im se dešavala pred očima, a to je samo svedočilo i dubokoj nezadovoljstvu i frustraciji lokalnog stanovništva i svih onih koje su Sovjeti realno držali pod okupacijom od 45. 6. godine. I taj faktor ne smemo zaboraviti. I tako da istočna Nemačka odjednom se sada našla u nekom poluvakumu, ako mogu da kažem. S jedne strane imamo jaku, čvrstu, stabilnu, ekonomski govorim, naravno, zapadnu Nemačku, imamo Genšera i Kohla s jedne strane, imamo Gorbačova koji pokušava da sada stvori ili izmiri tu neku veliku realnost. Rat u Afganistanu u izgledu su bili nastavak ratova i sukoba koji će kulminirati Zalivskim ratom, znači cene nafte u drugoj polovini 1980. godina naročito su uticale na krizu u Sovjetskom savezu. Glavni saveznici Ronalda Reagana dobro su znali da će stanje u Sovjetskom savezu biti blizu kolapsa ukoliko cena barela nafte bude bila niska i pokazalo se da su bili u pravu i da je Sovjetski savez 87. 8. godine prošao kroz jednu jako duboku ekonomsku krizu, da gotovo nije bilo najosnovnijih namirnica, da se ceo sistem počeo da ljulja i ono što si rekao, katastrofa u Ukrajini, u Černobilu značajno je uticala i na sliku u Sovjetskom savezu na globalnom nivou, kod saveznika Sovjetskog saveza, prijatelja Sovjetskog saveza, ali bogami u samom društvu kada se videlo koje su razmere katastrofe i da je ona pokušana da se zataška na takav jedan način, a da su ljudi stradali na izrazito, da je kontaminacija bila velika i da će posledice Černobila biti vidljive u nekim reonima Ukrajine i do današnjih dana. Znači, mnogo toga se desilo da bi došlo do rušenja Berlinskog zida. Novembar 89. godine je bio ta tačka kada je došlo do simboličkog, ne može se reći rušenja Berlinskog zida, ili toliki bio veliki broj ljudi okupljen sa jedne i sa druge strane. Tome su prethodili prvi slobodni izbori u istočnoj Nemačkoj koji su pokazali da režim ne može da funkcioniše i 9. novembra 1989. godine formalno je, ne možemo reći srušen, pao deo Berlinskog zida i na taj način se krenulo sa procesom ujedinjenja Nemačke. On je trajao malo dužem periodu, do marta 1991. godine, usledile su usaglašavanje zakona, izbori sa jedne i druge strane, potpisivanje ugovora, monetarno izjednačavanje i tako dalje. Ugovor je iz avgusta meseca 90. godine, da bi na kraju 3. oktobra 1990. formalno zapadna i istočna Nemačka postale današnja Nemačka, Republika Nemačka, ali pomenuo sam i prošli put, na osnovu dela Ustava, statuta Zapadne Nemačke, faktički je istočna Nemačka prestala da postoji, kao 5 velikih saveznih država se priključila Zapadnoj Nemačkoj. To je bila vrlo važna klauzula koju treba pomenuti i onda u velikim brojem drugih zakona do 15. marta 1991. godine završen je proces ujedinjenja. A ono što je meni interesantno bilo, to sam želeo da napomenem, kako su zapadni saveznici, odnosno kako su zapadne velike sile reagovale na ta dešavanja. Margaret Thatcher je bila izrazito protivna ujedinjenju Nemačke, smatrala da taj potez može da dovede do nestabilnosti u Evropi. Odmah su se svi setili 1930. godina, Chamberlaina, Sudeta, ideja o tome, čak da su u britanskom parlamentu, u francuskom, poslanici ustajali i rekli kako je vreme da se ponovo ujedine Nemačka i Francuska i da očekuju vrlo brzo novi rat sa Nemačkom. Do te mere su te traume, te slike iz 2 svetska rata bile žive. Mi govorimo o periodu od nekake 4 decenije. Danas, kada sve mnogo nama deluje brže i jako brzo funkcioniše, to možda ne izgleda tako. Ali 1980. godina još je i tekako bilo ljudi koji su pamtili ratove
ili dešavanja između dva rata. Margaret Thatcher... Pa donosili su odluke, šta više. Donosili su odluke u Sovjetskom savezu. 20-ih su pamtili drugi rata. Upravo to. A u Sovjetskom savezu upravo politička elita je imala svoje duboke korene u drugom ratu. Zato se i govorilo da je bila nesposobna za brže promene, za neku transformaciju. To bio jedan od uzroka pada Sovjetskog saveza. Slično se desilo i Titu u drugoj polovini njegove vladavine 70. godina i komunističkim elitama Jugoslavije, kao mala digresija. Ali ono što je interesantno, koliko je 89. 90. rečenica i reči i svega izrečeno u francuskoj i britanskoj javnosti i za i protiv ujedinjenja. Margaret Thatcher je pretila da će da britanska vojska interveniše. Za slučaj, da, ona je imala najrazličitije ideje. Mitterrand je prvi malo, da kažem, popustio i smatrao je da ukoliko se budu ispoštovali svi međunarodni sporazumi, sve međunarodne konvencije, da taj proces treba nadgledati, da on treba da bude gotov do 95. Tako otprilike je bila neka Mitterrandova ideja, a realno 94. godine su poslednji vojnici u leto ruski, a s jeseni američki i britanski su napustili formalno teritoriju Nemačke. Američke vojnice koji su danas tamo su deo NATO-a. Da, deo NATO-a, da. U NATO bazama. U NATO bazama. Ono što je još interesantno, Thatcher je smatrala da je to nemoguće. To je kao jedna od onih legendarnih rečenica koje se pripisuju Winstonu Churchillu, da ima običaj da kaže da ga hitno mogu ometati dok je pisao ili dok je radio samo za slučaj da se Nemačka ujedini. Jednostavno, slike iz drugog i prvog rata bile su jako žive. Britanska javnost je bila, ponovo sad britanska javnost proživljava 44. 45. 40. Sve ono što se dešavalo u odnosima Velike Britanije i Nemačke i negde zaista onako desnica i sa jedne i druge strane, kao da, ne mogu reći da planira, ali ima te neke ideje da je moguć ponovo neki veliki sukob, da je moguće da se desi neki novi rat. Međutim, Sjedinjene Američke Države su imale ključnu ulogu u ovom procesu. George Bush stariji je jasno stavio do znanja i nemačkim i francuskim i britanskim elitama da će Sjedinjene Američke Države podržati ujedinjenje Nemačke po svim normama međunarodnog prava i da se ne mogu očekivati neki veliki sukobi, niti će oni biti dozvoljeni, niti su oni u izgledu. I na taj način se malo stanje stišalo, a na toj velikoj primopredajnoj svečanosti 94. godine bili su predstavnici Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu. I Rusije. Što je vrlo interesantno, mislim da to važno naglasiti, pošto je Berlin sada konačno 89. 90. postao novi jedinstveni grad i ta priča je bila uvek usmerena ka tome da će Berlin po automatizmu postati glavni grad. I onda je išla ona glasanje jedno drugo gde je Berlin sa jako malom većinom prošao za glavni grad i dalje negde Bonn, kao jedan činovnički administrativni centar, figurira u zapadnoj Nemačkoj kao nešto vrlo bitno i značajno i to mi je onako vrlo interesantno. Kao što su slike Berlina, možda ih možemo dočarati i našim gledalcima i pratiocima koliko je Berlin kao podeljen grad drugačije izgledao, kako izgledao deo, ajde da kažem, zapadnog, istočnog Berlina, koje su to bile razlike, ne samo u arhitekturi, građevinama, infrastrukturi i koliko je bilo potrebno vremena da bi Berlin postao jedna moderna, urbana prestonica Evrope. Imam dva pitanja još do kraja emisije. Koliko misliš da su Amerikanci, mora se to već pitanje već odgovorio, ali koliko su oni bili zaista spremni da ratuju za zapadnu Nemačku i da li je ona Kennedyjeva poseta Berlinu i čuveni govor Ich bin ein Berliner, dakle koliko je ta rečenica i ta poseta zapravo bila jasna poruka Sovjetima da bi u slučaju napada na zapadni Berlin Amerikanci zaista i oružno reagovali? Ja mislim da su to bile vrlo ozbiljne poruke, zato što se stanje bilo do te mere naelektrisalo. Pomenuli smo prošli put u ratu, ne bi bio neki nuklearni rat, ali neki rat koji je mogao da izazove žestoka pomeranja na globalnom nivou svakako da. Sjedinjene Američke Države su, ja mislim, procenile da više neku crvenu svoju liniju preko koje nisu želeli da pređu. To je upravo bilo pitanje Nemačke zbog te osetljivosti situacije tokom i posle Drugog svjetskog rata. Zbog svega toga što je Sjedinjene Američke Države su pokušale da urade sa zapadnom Nemačkom, ne samo što se tiče Maršalovog plana, denacifikacije i jedne ideje koliko je Nemačka kad jaka, sigurna i stabilna, bitna Evropi i koliko je Sjedinjenim Američkim Državama bitno da ima takvog jakog i pouzdanog saveznika. Mislim da je i to značajno, ali i da se pokaže ujedno Sovjetima da
metode upravljanja koje su u istočnoj Nemačkoj više ne mogu proći nigde u Evropi. Mislim da mnogo faktora tu bilo, ali ta Kennedyjeva poseta je svakako bila simbolički, što se hladnog rata tiče, jedna od najvažnijih događaja. Ono što je isto interes, spomenuli smo susret između Kohla i Reagana 85. godine koje je tu doveo do nekih turbulencija. Sjedinjene Američke Države su stale vrlo jasno i otvoreno iza nemačkog ujedinjenja. Recimo, Izrael je dosta zabrinuto reagovao 89. 90. godine. Šta će se desiti? Da li će Nemačka ponovo biti sposobna za jedan novi holokaust? Međutim, uz uveravanja Sjedinjenih Američkih Država, situacija je splasnula i pokazalo se i 90-ih i 2000-ih da će Nemačka ostati onako jedan vrlo pouzdan i blizak saveznik Sjedinjenim Američkim Državama. Ali ono što mislim možemo istaći, što je bilo interesantno, jeste kako je, kada je završeno ujedinjenje, kada su, ajde kažem, potpisani svi papiri, kada je administrativno sve završeno, u kakvom stanju je bila zapadna, u kakvom istočna Nemačka. I da li su te dve oblasti, naravno zapadna Nemačka je bila značajno veća, da li su one u ekonomskom, društvenom, infrastrukturnom, da kažem tako, nekom planu, pogledu, mogle tako brzo da se ujedine. Negde 2009. godine Angela Merkel je rekla jednu rečenicu da je ujedinjenje u političkom smislu odavno završeno, ali da u tom nekom ekonomskom i svakom drugom ono još uvek traje. Izjednačavanje... To je moje drugo pitanje bilo zašto? I ta podjela je uočljiva i danas da postoji. Očigledno ona ima duboki istorijski koren. Mi kad pogledamo izbornu mapu, mene to naročito zanima, vidjet ćemo da Linke i AFD to glasova što dobiju, uglavnom dobiju u istočnoj Nemačkoj. Ima njih tačkasto i u zapadnoj, ali to je daleko niži procenat od onog koji dobio u istočnoj, gde znaju nekad i da pobjede sa po 25, 30, 35% glasova čak osvojenih. Zašto? Pa ako pogledamo, mislim što se ekonomije tiče, mislim da su nam činioci jasni, prilično. Zapadna Nemačka je bila mnogo naprednija, zahvaljujući i kreditima i MMF-u i svemu onom čemu smo pričali. Istočna Nemačka ipak imala kontrolisanu, da ne kažem dirigovanu sovjetsku prirodu, plansku, i ona je imala mnogo načina da se razvije bolje, kvalitetnije. Izjednačenje marke jedne i druge koje je usledilo 1991. godine, mislim da nije dobro primljeno u zapadnoj Nemačkoj, jer je obezvređena valuta istočne Nemačke postala 1:1 sa nemačkom markom u prvi mah i to je dovelo do određenih potresa na tržištu. Bilo je jasno da su potrebne investicije u milijardama maraka da bi istočna Nemačka počela da hvata priključak, ne da bi se mogla da izjednači sa zapadnom Nemačkom, nego da bi počela da hvata priključak u industrijskom i svakom drugom smislu. I govorilo se negde sada, postoje najrazličitije cifre, da je u stvari Nemačko ujedinjenje iziskivalo investiciju od blizu 200 milijardi maraka u nekom vrlo kratkom roku, ne bi li istočna Nemačka počela da hvata priključak sa zapadnom Nemačkom. Pomenuli smo prošli put i istraživanja o tome kako su mladi ili srednje generacije u istočnoj i zapadnoj Nemačkoj misle jedni o drugima, naravno sve najbolje i tako dalje, ali deo ljudi je smatrao da nije problem da Nemci mogu živeti u dve potpuno različite države, čak neki 10-12% je smatrao da je to uobičajeno, da tu ni ne treba praviti oko toga neko veliko pitanje. Naravno, kada su rađene ankete 2010. godina, pokazalo se da preko 90% stanovništva, uslovno rečeno, nekadašnje obe Nemačke ujedinjenja smatra pozitivnim i dobrim. Mislim da su decenije sovjetske uprave koja je bila, kako da kažem, mnogo više egalitaristička, sa jakim školskim zdravstvenim sistemima, besplatnim, sa tom kontrolisanom industrijom, ostavila u starijim generacijama utisak, možda malo više socijalne pravde ili neke sigurnosti. Govorilo se mnogi bivši stari komunistički političari iz istočne Nemačke govorili su o vrlo loše i negativno o kapitalizmu, o svemu tome lošem, po znacima navoda, što dolazi iz zapadne Nemačke, i mislim da tu treba tražiti korene tih političkih nekih promena ili političkih dešavanja do današnjih dana. Naravno, njih treba shvatiti uslovno, ne može se govoriti o bilo kakvoj dezintegraciji ili dezintegrativnim procesima, ali da je puno vremena i puno novca bilo potrebno da bi se infrastrukturno, industrijski, ekonomski teritorije nekadašnje istočne i zapadne Nemačke približila jednoj drugoj. Mislim da je to činjenica koja je prilično očita i o kojoj se mnogo pisalo i govorilo, verovatno će i danas biti tako i u budućnosti u nekoj, da će to biti uvek teme neke za polemiku, da će biti teme oko kojih može da se priča i razgovara. Mislim da je to negde onako važna činjenica, jer
dešavalo se recimo u istočnoj Nemačkoj, to bismo možda mogli da pomenemo, da određeni deo naučnika, intelektualne elite, prosto fizički su odvođeni na teritoriju u Sovjetskog saveza unutrašnjost da tamo rade. Ne mali broj suđenja, kidnapovanja, raseljavanja stanovništva bio u istočnoj Nemačkoj, to ostavilo dosta ozbiljne posledice i negde kao da su u jednom momentu 70-ih, posebno početkom 80-ih godina, postojale dve paralelne realnosti, dva paralelna života istočne i zapadne Nemačke, što će rezultirati upravo i tim dubinskim i podelama i promenama. Treba se setiti recimo da 90. godine su jako bile teške, računajući i Zalivski rat, kraj rata u Afganistanu i za ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije na globalnoj sceni i upravo Ujedinjena Nemačka imala sada jednu novu, drugačiju ulogu da se pokaže kao pouzdan, čvrst strateški partner Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, sama ta pokušaj perestrojke ili pokušaj preuređenja Sovjetskog saveza doveli su do tih dubinskih promena u ruskoj političkoj sceni, u ruskoj političkoj eliti, delu elita. Danas se rušenje Sovjetskog saveza smatra kao jedna od najvećih istorijskih tragedija i katastrofa koja se dogodila. Gorbačov se smatra za nedovoljno čvrstog i jakog političara, neki čak tvrde izdajnika, da je smišljeno i namerno rušio Sovjetski savez, ne mislim da je to slučaj, ali prema njemu danas postoji izrazito kritički odnos, kao što je to bio slučaj i prema Borisu Jeljcinu. Znači, duge su posledice po odnose Rusije i Nemačke bile 90. i 2000. godina. Negde mislim da se pokazalo da ta neefikasnost sovjetske uprave takođe je jedan od faktora raspada i Sovjetskog saveza i ujedinjenja Nemačke. Kada je Otto Habsburg pozvao na onaj čuveni svoj panevropski ručak, kako se to zvalo, vikend, piknik, 89. godine u nedaleko Šoprona, kada je otvorena austrijska i mađarska granica, pokazalo se da za nekoliko dana 50-60 hiljada istočnih Nemaca je tražilo načina da dođe do Mađarske i da pređe preko Austrije u zapadnu Nemačku. Jednostavno ljudi su bili, ja mislim, malo i zamoreni i istrošeni od te ideje socijalizma na takav način kakav je on bio 80. godina, prevaziđen. Jedno su bile 50. i 60. kada su traume iz rata bile velike, kada je sistem davao određenu sigurnost ili stabilnost 80. godina, taj sistem je uveliko bio prevaziđen i bio je na ekonomskom, pa i političkom naravno, izdisaju. I mnogi članovi ili elita Sovjetskog saveza nisu mogli to da uvide i otuda, vraćamo se na ono prvo pitanje, na prvu rečenicu, uopšte nisu bili svesni šta se dešava i da Sovjetski savez jednostavno za godinu dana neće postojati kao takav. Kako je Štazi podneo sve to i uopšte svi oni koji su bili nastavljeni na aparat represivni u istočnoj Nemačkoj? Pa to je isto pravo pitanje, o tome su moje kolege koje se bave istorijom DDR-a dosta pisale na dvostruki način. Mirno, Rusi ili građani Sovjetskog saveza koji su živeli u Rusiji i Ukrajini jednostavno su se povukli i otišli. To kao neka nova realnost, kao što se desilo u svim republikama koje su se odcepile, odnosno izašle iz Sovjetskog saveza. Da, prosto su razmontirali svoj sistem. Razmontirali sistem. Dok sa... A šta je sa autentičnim? Sa recimo Nemci ili u Čehoslovačkoj, mnogi su i negodovali, ako mogu tako da kažem, ostali su bez nekih privilegija i realno indoktrinirani tim sistemom u kome su živeli. Oni su u kapitalizmu, u zapadnoj Nemačkoj, u promenama vidjeli prosto problem i postali na neki način stranci u sopstvenoj zemlji. I mnogima je trebalo vreme da se inkorporiraju taj sistem i to nas vraća upravo na tu priču kako je ko doživeo, kako su zapadni Nemci videli istočnu Nemačku. Mnogi su bili u čudu šta tamo vide, nisu osjećali dobro i prijatno, jer postoje taj decenijama je građen antagonizam. Bilo je potrebno par godina da se ljudi prosto fizički naviknu na život, na suživot u istoj zajedničkoj zemlji. Pa kažu da ljudi godinama nisu smeli da putuju pojedini u istočnoj Nemačkoj iz grada u grad, jer nisu verovali da više ne moraju da idu u Štazi, u centralu da pitaju za dozvolu. Da, za papire, za dozvolu. Bilo je dosta nekih čak i apsurdnih scena prilikom otvaranja velikih tih, rekli bi, hipermarketa, robnih kuća, benzinskih pumpi. Znači, ljudi su mnogi bili u grču, nisu verovali da može da se slobodno kupuje, da se slobodno putuje, da... To je bila posledica i propagande i života u DDR-u, a opet sa druge strane, mislim da možda su neki ljudi iz zapadne Nemačke očekivali više srdačnosti ili više
kako da kažem, neke drugačije emocije na samom tom početku, ali posle nekoliko godina stanje se vrlo brzo normalizovalo i centralna, ta nemačka glavna administracija je radila vrlo uporno i puno investirala u istočnu Nemačku da bi se stanje brže stabilizovalo i da bi se osjetila ta ujednačenost života, kvalitet života u istočnoj Nemačkoj. I mislim da već 2000-te ili posle 10 godina je postalo svima jasno koliko se bolje i kvalitetnije živi nego što je to bio slučaj 970-ih, 80-ih godina. Koliko je doprinjelo tome je činjenica da je Berlin ipak izabran za glavni grad, koji je pa istočno nemački grad? Pa to je značajno. Značajno i pogotovo što je Berlin od momenta vrlo liberalan, on je čak i za današnju Nemačku. To sam teo da kažem. Upravo to sam teo da kažem. Berlin vrlo brzo postaje sinonim za jedan od najliberalnijih, modernih, urbanih gradova. Na svetu čak. Ne samo u centralnom Evropi ili zapadu, nego u svetu generalno. Sigurno. I Berlin kao takav je privukao veliki broj i investicija i turista, znatiželjnika koji su dolazili prvo da vide te ruševine iz vremena Sovjetskog saveza, sam zid, a kasnije grad se reurbanizovao. To je posebno interesantna priča. Negde od 1994. godine prave se planovi o reindustrializaciji, reurbanizaciji grada Berlina. Neke stare zgrade su obnovljene, ali imamo i dalje onu zgradu Reichstaga sa onim sada staklenim krovom. Vrlo onako počelo se i na jedan modernistički i konzervativan način raditi, međutim bilo je dosta intervencija tih starih komunističkih blokova, zgrada i tako dalje koje su promenjene, ali se počelo raditi i sa nekim vrlo modernim, ne mogu reći futurističkim idejama, ali to je onako iznedrilo Berlin kao jednu modernu, globalnu, evropsku prestonicu gde su svi dobrodošli. To je grad koji se trudi da bude grad maksimalno otvoren prema svima onima koji dolaze i u Nemačku i u sam Berlin. I mislim da veliki broj stranaca uvek i žive u Berlinu od srednjih 90-ih investitora, ali da se stvorila takva klima da je to jedan modern urbani grad koji nema nikakve veze sa onim starim nasleđem. Kada pogledate slike Berlina 930-ih ili snimke, ima ih dosta, i kada pogledate danas Berlin vi vidite da taj diskontinuitet sa tom starom politikom je na svakom koraku, a da jedan raritet tog života kao što je Berlinski zid danas služi da se po njemu pišu grafiti, da se pravi turistička atrakcija, da se jednostavno to posmatra kao jedan deo prošlosti koji je dalek, a koji ne treba ljudima prikazati baš na jedan zastrašujući način. Mislim da je i to važna poruka. Samog Berlina i Berlinaca. Svakako važna poruka. Ima tu i kulturoloških momenta, pričat ćemo o tome i kasnije i u narednim emisijama sigurno detaljnije, ali moja omiljena grupa Rammstein je iz istočne Nemačke i oni su o tome često govorili i kažu da su, otprilike, to je jedna šala, ali kao da su podjednako doprinele milijarde maraka, kasnije evra uložene s jedne strane i Rammstein s druge strane, da se zapravo kulturološki povežu istočna i zapadna Nemačka, budući da je to grupa koja je postala popularna u nemačkom govornom području svugde, bez obzira na to gde se živi. Upravo kroz... I činjenica da Angela Merkel kasnije najdugovečnije kancelar opet istočno Nemačke. Također, da. I muzički festivali, to smo počeli nešto pričati u prošloj epizodi, muzički festivali kao takvi, taj jedan stari kult odnosa Nemaca prema prirodi generalno. Mi smo ga pominjali pre nekoliko epizoda. Ponovo je počeo 90-ih i 2000-ih da živi prilično onako jako i on je doprineo kao takav nekom zbližavanju. Naravno, infrastrukturni veliki projekti, to znamo, ali upravo to, muzička scena, književnici, međusobno to otvaranje tih stega upravo je išlo na tom nekom svakodnevnom nivou. I to je u stvari način kako se izvršila ona potpuna unifikacija, što si pomenuo, ne samo milijardama maraka od 1992. 3. godine, nego i na taj jedan svakodnevni način, o čemu je, ja mislim, nemačka administracija vodila puno računa. Kad smo pominjali smo fudbal prošli put, već 90. godine na svetskom prvenstvu u Italiji, trojica fudbalera iz istočne Nemačke su igrali za reprezentaciju. Koja je postala šampion sveta. I to je negde i na simboličkom nivou bilo vrlo značajno i bitno. I kao što znamo i kao što smo pominjali sport... Pobedili su Jugoslaviju u grupi 4-1. 4-1 i kasnije Argentinu u finalu golom Andreja Sebremea iz penala, sada da ne citiram u kojoj minutu, oko 80. minuta. A Argentina je izbacila Jugoslaviju u četvrtfinalu na penale. Da. I to je Maradoni, Tomislav Ivković odbranio penal, uhvatio takozvanu živu loptu, što se jako retko dešavalo u najboljem fudbalu možda i svih vremena. Tako je. Ali je s druge strane i Pixi, koji je tada bio vodeći fudbaler Dragan Stojković, sada naš selektor, promašio penal. Jedna vrlo zanimljiva utakmica gde se Jugoslavija propisno ispromašivala. Ima ona teorija
da je Da, Jugoslavija dobila tu utakmicu da bi možda u finalu mogla da parira Nemačkoj. Pitanje, pošto se u grupi već videlo da je velika razlika, ali ima jedna teorija jugonostalgičara da je tada Jugoslavija prošla na penale, izbacila bi domaćina Italiju, ko što je izbacila Argentina, i onda bi u finalu pobedila Nemačku, bila šampion sveta i to bi kao objedinilo Jugoslavene da ostanu. Da, to su interesantne priče, za koje mislim da nisu bile toliko realne, gledajući kako je Nemačka bila fudbalska mašinerija tada 90-ih godina. Ali taj rivalitet, evo sada možemo napraviti malu digresiju, mislim da će i našim gledaocima biti interesantno malo da reč dve kažemo i o sportu. Taj rivalitet Argentine i Nemačke u fudbalu bio dosta jak i duboko. 86. godine u Meksiku Argentina je dobila Nemačku u finalu, to je ona Rumenigeova generacija koja je igrala finale protiv Maradone. Rudi Fox. Da, 3-2, ako se ne varam. I 2014. godine, znamo ponovo, u Brazilu se sastaju Nemačka i Argentina u finalu, kada je Gece dao gol 1-0. Znači, tako su Nemci dobili Brazil 7-1. 7-1 na polufinalu. Znači, pokazuje se koliko i ti neki sportski rivaliteti znaju da motivišu i jedne i druge. I evo recimo interesantno, kad pominjemo sport, 1993. godine Nemačka je prvi put postala i košarkaška, da kažemo, velesila, kada je pod rukovodstvom Pešićevim osvojila evropsko prvenstvo. Da bi evo sada... U Beogradu, eto ako su vezani za nas, osvojili su evropsko prvenstvo u Beogradu, tukli su Grki u finalu, a sada su nas dobili u finalu, tako da na ovom svetskom prvenstvu vodio Pešić ovaj put, znači, tako je. Negde eto vidimo da ta sportska neka simbolika, ja to ne bih ni malo podcenio, znamo recimo za to čuveno finale 54. godine između Nemačke i Mađarske, koliko je ta mađarska fantastična generacija uticala na fudbal generalno, koliko je to bilo bitno na globalnom nivou da se prikaže slika nemačke fudbalske reprezentacije, pa onda ono finale na Wembleyu 66. pa Beckenbauerova generacija, pa Holandija, i pokazalo se još nešto. Govorili smo u Ujedinjenju Nemačke da su Francuska i Velika Britanija bile jako rezervisane. Holandija je bila među najogorčenijim protivnicima Nemačkog ujedinjenja. I pokazalo se na koliko je jak antagonizam bio između Holanđana i Nemaca zbog vremena nemačke okupacije, naročito prilikom evropskog prvenstva u Nemačkoj 88. godine, kada će Holandija biti prvak Evrope, da je zaista se tenzija u holandskoj javnosti do te mere podigla da je utakmica doživljena odsudno, kao neka vrsta revanša za Drugi svetski rat i 74. godinu. I da je ta atmosfera 74. godine takođe uticala i na raspoloženje i na dešavanje u holandskom taboru, da se izrazim tim sportskim, da kažem, terminom, jer je ta presija holandske javnosti bila toliko velika da je došao moment za revanš zapadne Nemačke, odnosno u tom momentu zapadne Nemačke. Tako da ne trebamo da podcenimo ni malo takve prilike i takve priče, jer one čine sastavni deo života. U narednim emisijama ćemo o tome još detaljnije pričati. U svakom slučaju, Gorane, hvala ti mnogo na ovako detaljnom izlaganju. Hvala puno i eto, drago mi da ćemo nastaviti razgovor na ove teme i mislim da sada možemo i kroz njih da sagledamo i pogledamo i neki naš položaj, neko zadnjih 30-40 godina, da damo sebi odgovore na neka vrlo teška pitanja. Poštovani pratioci Centra za društvenu stabilnost, bilo je ovo još jedna stabilokratija. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a zahvaljujem se na saradnji svim našim medijskim partnerima. Do gledanja.